apongan ni sing ibadah malampi di telinga aku di nareko taman ya no taman tadi itu ibadah yang sangat ringan, sekarang ini ibadah sedang mutawassiton. Ibadah yang sedang itu tahu enggak? Sepertinya sempajang magi dena meringat dena matana nasaba deto na perlu mapasu kidui. Ibadah sholat ini saya mau singgung sedikit. Sholat bapak sekalian, maka dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu miftahu kulli khair. Na iya tu pe sampajange ulunna decengi. Saya ulangi, na iya sampajange ulunna deceng. Namo rajingi masikri, rajiki maseke, rajingi ma puasa poli ni haji na rekodeta sampajang ai de gaga deceta. 5 panca indra bapak sekalian, na nigi mas sampajang na pigaw manang nye rukun Islam 5, rukun Islam 5 le pigaw mana na rekod mas sampajang. Nomor sidi aga rukun Islam jamaah, nomor sidi aga syahadat. Na nigi mas sampaja dina syahadat la sholatalah de gaga sampaja risesena ken rumun rumah syahadat tau ken rumun rumah syahadat nareko tuma sampajang nareko matahayaki at-tahiyatul mubarakatus salawat la ilaha illallah ipat jeloi de gaga puang salen sidni mi bawang ite mas syahadat tu tau nareko mas sampajang te mas syahadat ima puasa makotoro pak. Nah nigi mas sempajang na dina puasa la sholatalah degaga sempaja di sesena. Contoh matanganga mas sempajang Allahu Akbar tapaloko tiro na golaku matanganga ro mas sempajang lau sapi na pawanri. Jangan ketika sholat harus berpuasa, jangan makan ya toh. Nah oleh karena itu berhaji, tisemu berhaji itu mangolokopi kiblai. Jadi iro pak sempajange rukun Islam itu 5 sekaligus kita lakukan. Ambo na dicing, gitu. Mapadatoni nariku ulu mekatane kiyolo. Yang paling terhebat mulai ujung rambut sampai kaki badan kita ini yang paling terhebat kira-kira yang mana ini? Kepala.